Bubagrani mungui kok hamya sawe awainai. Obahai kaisa Facebook page mamla khlajaka YTF ni bkhakti kok ngkha. Salkisa sika kaisa Facebook page news onushandan mungui bubagrani mungui gobangma hamya saya kok shaka khok sidra saka sikya o news onushandan Facebook page ni mungui YTF ni bkhakti mamla khlajaka YTF ni bkhakti mandai thanawo kokthumni biskang koknar thanibo YTF ni General Secretary James Debroma shaka Obahai kok hamia khok chitra khlai social media wa phai sipaimani shamani obo communal khlaimano tei tongkusang deri mano Tripura haste tongkusang deri mano obahai koktuma awaimo haini bagino financial hojak tongani tei obahai koktuma rokta awaithang obahai bukhangno khushari khlai koknarkha YTF ni General Secretary James Debroma blai ke hambai sini joto news media friends rokto blai ke kha khamani bising tei Sentini Youth Tripura Federation ni nai sentini Monday Police Station no kaisa FIR lodge khaina bagi sungma phaikya norok jotono saimano mia news onushandan nai kaisa Facebook based news channel social media o borok bubagrani bagi blaika hamya ward bakbarok ni use khaimano tei sengkha khamani bagi joliwi tini FIR case khlaikya tamni hinkai abo hai bororok Tripura hasteo kaisa communal violence tiklanya nai tongo communal unrest tiklanya nai tongo abo hai rok news no spread khaimani bisingtei so sentini obono across the state multiple police station no Youth Tripura Federation ingina FIR case khlaijaka tai seng obono demand khayo strong action na bagai strong babe punishment rena ni bagai so that future over high incidents over high situations they repeat tang to high city the joto Tripura sarok no ang sanani musungo over high situation no joto no palbak sakai bas anani blaike nangkugo tang hinke sin habubak rano hunumane sara 15 lakh Tripura sano hunmani klayo high city sara 15 lakh Tripura sani sentiment no hat khaima klayo ambagai over high borok no gra punishment rena ni bagai sung joto bus kangwa rok high city ani logiwo tini o jago phai sokpaikya sini Sonu Kumar Tripura YTF centrally former organizing secretary tongo sini thani Ashish Debroma YTF Mandai block ni vice president tongo sini bisingo Prasanjit Rupini YTF ni secretary Mandai block unit ni the joto dignitaries the leaders of phai sokpaijak boronobo blaike hambai tai joto nai tongnai rokna angobon koinani musungo nogo asuk tongyawi jotono obo hai situation no basawi sini hani bagi sini bubagrani bagi sini pride ni bagi singma basana haisi blai kya hambai hasteni lukudogno kulumka telamsogo Sinod Foundation English Medium School ni 2025-26 bishini katal admission about uniform 3rd February simi rezagai tongka te o katal admission buskangni 18 March ni simi chengjangnai oboni bagai selection test ngai 15 February 2025 aboni bagai joto rungsungnai rogno jotono dati khe phai admission form nana ni bagai rungrong ni yang ni bukhakti sakaisa saklai mung rizakha aboni yagulo kusamri admission ngai 24 March tai class regular class chengnai 8 April ni simi rangmari komni bisingono or rungnogo rungsurnai ni bagai sebmannai faidi admission na faidi jotono na hambai kulumka